Dating nitwa Twizere Mubaraka. Duhere ku ikipe y'u Rwanda Amavubi iza kuba ikina mu kanya umukino n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe n'umukino w'umunsi wa 8 mu gushaka itike y'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. U Rwanda rukaba ruri muri Afrika y'Epfo kuri Orlando Stadium, ukaba ariho rero baza gukinira. Ku mugoroba baraye bakoze imyitozo ya nyuma bitegura uyu mukino, akaba rero ari imyitozo yagaragazaga ko umutoza ashaka kuza guhindura systeme, akaba yakina systeme ya 4-3-3. Mu izamu n'ubundi aracyari Ntwari Fiacre, hanyuma imbere ye akaba ari Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange, hanyuma uruhande rumwe ni Kavita Fanuel Mabaya, urundi ruhande ni Niyomugabo Claude ushidikanywaho kubera ikibazo cy'imvune afite ku zuru, hanyuma mu kibuga hagati ni Mugisha Bonel, Muhire Keve ndetse na Bizimana Jihad, hanyuma abarutahizamu bakaza kuba ari Abedi Biramahire, Mugisha Gilbert ndetse na Kwizera Georgia. Amakuru rero aturuka muri Afrika y'Epfo aravuga ko Nshuti Innocent ashobora ataza kuza gukina uyu mukino. Ntabwo ashobora, ahubwo ntabwo waza gukina uyu mukino. Ubwo ni Nshuti Innocent. Impamvu nta yindi nuko Nshuti Innocent yabonye ikarita y'umuhondo ku mukino u Rwanda rwakinnye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, hanyuma bituma rero aba suspended cyangwa se ataza kuba yemerewe gukina uyu umukino. Ubwo rero uramutse urebye impinduka zabayemo ni Enzo Amon wavuyemo ndetse na Ombalenga Fitina bavuyemo basimburwa na Muhire Keve ndetse na Kwizera Georgia, hanyuma ubundi ni Nshuti Innocent wasimbuwe na Biramahire Abedi. Hanyuma ntabwo ari Nshuti Innocent gusa utaza gukina uyu mukino muri aya makipe yombi, ahubwo yitwa Marvelous Nakamba, ni kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Uyu nawe ntabwo aza kuba akina uyu mukino. Impamvu nta yindi nuko Marvelous Nakamba afite nawe amakarita y'umuhondo atamwemerera kuza gukina uyu mukino. Umutoza Eric Nshimiyimana yagize icyo atangaza nyuma yaho umutoza mukuru atabashe kugaragara mu kiganiro n'itangazamakuru kubera ko ngo yasaraye. Reka rero twumve Eric Nshimiyimana, ni umutoza wungirije w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ese uyu mukino bawiteguye gute? Naye makuru ari muri iyi kipe y'igihugu, hanyuma tugaruke inyuma ya Eric Nshimiyimana. Umukino wa Nigeria twarawurangije, twashaka amanota 3 ariko ntabwo byakunze. Ni umukino twari tuzi ko twagiye twiteguye ko dushobora ko twabona amanota kugira dukomeze gutera intambwe, dushobora ko natwe twakomeza guhatanira kujya mu gikombe cy'isi, ko ku mibare wabona ko bishoboka ko kugira amanota iyo twari gutsinda cyangwa tukanganya kugira 9 ubuzi kuzakina iwanyu, hari bakina imibare igaragaza ko bishoboka, ariko ntibyakunze. Twakoze ibishoboka, igisigaye ni ukureba ukuntu muri iki gihe gito ukina kuwa gatandatu undi mukino kuwa kabiri, ukuntu muri iyi minsi 2 twakora recuperation y'urugendo ku buryo umukino w'ejo tuzakina na Zimbabwe wagera tumeze neza, abakina bameze neza, bashobora kwitanga. Nibyo muri iki gihe turakora, ariko urebye muri antuma tuvuyemo ukuntu nabonye bakora bafite icyizere, turacyafite andi masaha ariko bakongera bakarekipera bikaba 100%, ariko mu kanya turaza gukora za video tubereka, twongera gushimangira ukuntu tuzakina. Ko ibisigaye no gushaka ukuntu twabona amanota 3 kugira natwe bikomeze bitugire icyizere
mu bakinnyi kuko tumaze igihe tudatsinda ariko tuyabonye byatuma icyizere kizamuka ari mu bakinnyi ari no mu bafana b'Abanyarwanda kuri twese navuga muri make ko ari uko nyuma y'umukino tugarutse wenda kuri ekipe n'abakinnyi harimo umugabo wafite ikibazo cyangwa bose barahari hari suspension irimo ishakira Abanyarwanda bari ko bakina suspension dufitanye ya Shuti kuko umukino twakinnye habonye abantu batatu Shuti yabonye carton jaune Obalenga abona jaune na Fiac ariko abandi bari bafite karton imwe Shuti we yari ya kabiri awe ntabwo azakina uwo mukino ariko option yindi itazanye Abedi na Gitego na Abedi uruba ko ari amahirwe ye yo kwerekana ko nawe ashobora gukina ashobora gutangira nibaza ko na championnat yakinamo uri hejuru Abedi azakina undi imvune nakugira ko usibye Claude afite afite ikibazo ku zuru ariko ashobora gukina ariko birashobora kumujina cyo turashaka solution ukuntu twareba niba twabona maske bakayimushyiraho ariko abandi bose bameze neza usibye tutirengagije bakina umukino ukomeye n'urugendo. N'umutoza Eric Nshimiyimana umutoza wungirije w'ikipe y'u Rwanda Amavubi avuga ku bakinnyi bashobora kutaboneka kuri uyu mukino ntabwo ndetse n'ibindi bitandukanye kuri uyu mukino. Turaza kugarukaho ku isaha 8:30 twinjiramo n'ubundi ku isaha 9 ku mukino. Hanyuma APR Football Club yaraye inganyije n'ikipe ya KMC muri Sekafa Kagame Cup, bakaba rero bangajije igitego kimwe kuri kimwe byatumye amakipe yombi azamuka akajya muri kimwe cya kabiri. KMC yazamutse nka best loser kuko muri buri tsinda harimo kuzamukamo ikipe imwe. Ubwo rero amatsinda 3 hakaba hagomba kuboneka amakipe 3 yayoboye itsinda n'ikipe imwe izamuka ari best loser. Hanyuma ubwo ikindi nuko ikipe ya Murandege yaje kuba itsinda Bomamuru ibitego 3-0. Hanyuma kandi muri shampiyona muri Afrobasket y'imyaka 16 ikipe y'igihugu ya Guinea yaje kubitsindwa n'ikipe y'igihugu ya Uganda amanota 73-53, mu gikipe y'igihugu ya Tunisia yaje gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Cameroon amanota 60-48. Twari twababwiye ko ikipe y'u Rwanda y'abakobwa yo yari yatsinzwe na Tunisia. Hanyuma mu gushaka itike y'imikino nyuma y'igikombe cya Afrika y'igikombe cy'isi ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu ya Zambia yatsindwaga na Maroc. Maroc yamaze kubona itike, Mozambique itsinda Botswana, hanyuma Equatorial Guinea iza kubitsindwa na Tunisia, hanyuma Guinea Bissau iza kubitsindwa n'itsinda ikipe ya Djibouti, hanyuma ikipe ya Guinea inganya na Algeria 1-0. Indi mikino yabaga ku mugoroba nayo ikipe yagiye atsinda nk'ikipe y'igihugu ya Uganda yaje kuba itsinda ikipe y'igihugu ya Somalia ibitego bigera kuri 2 byose ku busa. Hanyuma ikipe y'igihugu ya uretse kandi ikipe y'igihugu ya Uganda, ikipe y'igihugu ya Ghana yaje kubitsinda ikipe y'igihugu ya Mali igitego 1-0. Libya yaje kubitsinda ikipe ya Eswatini ibitego 2-0. Madagascar iza kubitsinda ikipe ya Chad ibitego 3-1, mu gihe Malawi yaje kuba itsindanganya na Liberia ibitego 2-2. Ubwo rero ku mikino yo kuri uyu munsi turaza kuza kuba tuyigarukaho, ariko ikipe y'igihugu ya Sierra Leone irakina na Ethiopia, Burkina Faso ikina na Misiri, hanyuma Congo ikina na Senegal, Togo na Sudani, Mauritius, Mauritania na South Sudan, hanyuma Zimbabwe n'u Rwanda, South Africa na Nigeria, Benin n'ikipe ya Lesotho, Cape Verde na Cameroon, Angola n'ikipe ya Mauritius, Tanzania n'ikipe ya Nigeria, Kenya n'ikipe ya Seychelles, Gabon n'ikipe ya Ivory Coast, Gambia n'ikipe y'u Burundi, hanyuma Namibia n'ikipe ya Sao Tome et Principe. Hanyuma ku mugabane w'Uburayi imikino yabaga ku mugoroba
nabo no gushaka itike y'imikino nyuma y'igikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu ya Isiraheli yaje kuba itsindwa n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ibitego 5-4. Hanyuma Ubusuwisi butsinda Slovenia ibitego 3-0. Kosovo itsinda Sweden ibitego 2-0. Nyamara ikipe ya Kosovo yari yabonye n'ikarita y'umutuku ku minota 90. Hanyuma ikipe y'igihugu ya Belarus iza gutsindwa na Scotland ibitego 2-0. Ubugereki buza kuba butsindwa n'ikipe ya Denmark ibitego 3-0, mu gihe Croatia yatsindaga Montenegro ibitego 4-0. Gibraltar itsindwa n'ikipe y'igihugu ya Feroe igitego 1-0. Kuri uyu munsi imikino ya nyuma rero iraza kuba ikipe ya Azerbaijan ikina n'ikipe ya Ukraine. Ubufaransa burakina na Iceland, Armenia ikina na Ireland, Hungary ikina na Portugal, Bosnie Herzegovine iraza gukina na Autriche. Chypre irakina na Romania, Norvège ikina na Moldova, Albania ikina na Latvia, mu gihe Serbia ikina n'Ubwongereza. Hanyuma rero mu yandi makuru nuko amakipe bamaze kubona itike ni igihugu cya Canada, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuzozi kubera ko arizo zizakira irushanwa. Ariko ibindi bihugu byamaze kubona itike ni Ubuyapani, ni Nouvelle-Zélande, ni Iran, ni Argentine, ni Uzbekistan, ni Korea y'Epfo, ni Jordania, Australia, Brazil, Equateur, Uruguay, Colombia, Paraguay, Maroc na Tunisia. By'umwihariko ubugane wa Afurika hamaze kuboneka ibihugu 2. Hanyuma ubwo rero hakaba hagisigaye imyanya, kuko imyanya rwose iracyahari. Ibihugu rero 18 nibyo bimaze kubona itike, bivuze ko hasigaye ibihugu 30 cyangwa se amatike 30. Yitwa Xabi Alonso niwe wabaye umutoza mwiza w'ukwezi muri La Liga. Mu mikino 3 yarayitsinze yose, yatsinda ibitego 6, yinjizwemo igitego 1. Xabi Alonso umutoza w'ikipe ya Real Madrid. Hanyuma kandi ikipe ya Nottingham Forest yamaze gutangaza ko yatandukanye na Nuno Espirito Santo, ni nyuma yaho atumvikanye n'umuherwe w'ikipe witwa Evangelos Marnakis, akaba ari umugereki nyiri Nottingham Forest. Ahanini Evangelos Marnakis ashinja Nuno Espirito Santo kuba atarabonye itike ya UEFA Champions League, nyamara yarageze mu mikino 35 ya Premier League afite itike yo gukina Champions League. Ariko imikino 3 ya nyuma harimo n'uwo batsinzwe n'ikipe ya Chelsea baza kuba baburamo itike. Bityo rero akavuga ati wa mugabo we uri indangare, ati mvira ahangaha. Gusa asize ikipe ya Nottingham Forest izakira imikino ya Europa League, nyamara Nottingham Forest hari hashize imyaka irenga 35 idakina imikino yo ku mugabane w'i Burayi. Reka mbemini aha dusubire mu kanya ku isaha y'isa 6 mu makuru mu Kinyarwanda. Hanyuma ubwo tuze no gusubira ku isaha 8 n'igice muri Sport Center mu buryo burambuye, nyine ikiganiro cya sport mu buryo burambuye. Ngeri twa Twizere Mubaraka na ndi kumwe na Roger kuri technique, nawe mushimire, mukomeze muhaye muronke kandi Nyagasani ahe umugisha imirimo y'amaboko yanyu.